Ngiyabingelela umama umpostolo, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngisacela ukudlulisa ubufakazi obenzeke sisiya ezinkonzweni zikaJulayi. Sihamba nabazalwane baseGoli, sabathola ebesihamba nabo eMandros. Sehla saya emathoyilethi sayokudla nokudla. Mandibona i-ATM lapha yaseCapitec ngithi androwe imali ye-transport nemali yesipheko yomzalwane ebendifakile imali yesipheko. Ngifake ikhadi kwi-ATM, i-ATM ndifake iinamba eziyi-3. Ndilikhiphe ikhadi phinde ndilifake, ndifake iinamba zibe yi-4. Iphinde i-ATM ithi iinamba zaziphelelanga. Ngilikhiphe ikhadi lami ngoba ngibona ukuthi ikhona into engahambi kahle kule ATM. Vele bendithe kumnikazi wemali ngizamtransferela, kodwa ngoba besendibona i-ATM yaseCapitec, hayi mandilikhipha ngihambe ndiye kubazalwane lapha ematafuleni bayadla. Mandithi ndihlala phantsi, ngiyahlala phantsi kuzingane, ithi gogo nantsi imali yakho. Ibiyi-1,100. Ndamangala. Okokuqala ndiyibona ngale ngane kwi-ATM, number 2 le ngane indibone kanjani ukuthi le mali eyam. Namanje angazi ukuthi kwenze kanjani. Amandla kaNkulunkulu, hayi ngiyawababaza baba, ndiyamphakamisa uNkulunkulu. Kuningi baba okwenzekile since ngingenile ekhaya lizwi, kuningi. Kuthi okunye ubufakazi ngothanda ubufaka ukuze ndingachithi isikhathi. Ndiyabonga baba kakhulu ngoimfundiso zakho. uJesu Kristu inkosi.